Awan peşte, acaba bakın, tu farina kan me herdune. والمشبه شبكات استخباراتية شبكات استخباراتية منظمة ضد الروحية رجيم وبنى حكومة وبنى دولة وبنى يعني ما يرو الفيدري الزانيقة الرجابة سمينار اقل دارخست سر مجاري انتكراسيوني بو دبيجن اندماج هلبت بلكي مصطلح جنوبها يعني ملات نبي دبيسة لقوري قو بي دبيسن لقوري ذهنيتا قابيتاليزمي رأسماليتي قمانا تشيدك ترسي تشيدك لقوري جواكان يعني افترسي تشيناك بالعكس الريل بيشي چاره سري بهدك ریو ریبازین چهار سری دوی اندیماجی ده تین دیندن اوجی بشکش بشین سیستمک دموکراتیکه چونکی آشتیا نفخایی چه دکه جیانا هبش آبادکه تیبتمندی خصوصیت هریما برچاو دبه چاندن زمان نرخین جواکینه به برچاو دبه و پاراستنا بیدکه جبو بیجی مگوم شاگرد نزانیگه هره وی مجاری پار بکن جبو ما وقت قاوهی ارینی دبینن یعنی جواکا خواجی بدن ناس کرن گو هرکس زانبه چونکه ایریشیل سروی قاوه هنه ایریشین پروپاگاندل دوش پر هنه demek ki veji layıkı gele Kürt nabinin layıkı gelen Suriye nabinin peşeruja Suriye nabinin ol haji dinanın züzü kabul bakın peşgiriye bakın bu ve ba irişajı var ne tekbirin gereken daha zedetir cevaka meji destek bede ve pevajoy ve merhala günah emtede destek bede و daha zedetir de ve de ittifaka meşhede be yekitama peşteke be parastina mej ali civaki de daha zedetir xord be yani em ji şerê taybet û siyasetên şerê taybet û propagandên dij em jê dûr kevin hestên men hestên netewî ne hestên civakî ne exlaqî ne em li gorî wê jî ev moralê dide me hêzê dide me gumana bi me çê nake yani êgo li dijî va ittifaqa li dijî aramiyê li dijî aştiya navxayî bila ew di nava şikûk û gumana de jiyan bike tersî wê gerek ême daha zêdetir em bi vê morala xwe xurt û bi vê imkanê ku bi dest me de hey û gavê hatine qezançkirin weke destkeftên dîrokîne ê gelê Kurdin em bi vê tekoşîna xwe daha zêdetir xurt bikin tekoşîna demokratîk û parastina nirxê xwe jî bikin arman jê ew bû yani şagirdên zanîgehê jî tê bigin endîma çi ye integrasyon çi ye em ê çawa kanibin bi vê re te aql û megê çêkin te key û fek weke dibêjin em civak bi hev re bidin bistîn. Beş.